Ngiyajabula nasinkwa sakho sekuphila nalamhla ngoba Jesu washo wathi umuntu angeke aphile ngesinkwa sodwa uyadzinga livi lelivela emlonyeni waNkulunkulu. Kusho ukuthi livi laNkulunkulu lisinkwa sakamoya. Umuntu makangaphili emoyeni nemtimba wakhe ubese sewudetermine ukuthi utawuphila kanjani. Timo tangephandle tibese timbekela indlela yekuphila ubese uphila unema-limits ngenxa yokuthi emoyeni akahle, akacini, akaphili. Nasi isinkwa Isaya sahluko 26 ilivesi lesithathu lithi, wena simakathe lowo lotimiselako ngawe uyamlondoloda. Akabongwe uNkulunkulu. Loyo lotimiselako ngawe wena simakathe uyamlondoloda bese umupha kuthula nenhlakanipho ngobe abeke lithemba lakhe kuwe. Awuveke futhi ilimi lesingisi lithi, you will keep in perfect peace him whose mind is steadfast because he trusts in you. uNkulunkulu ulondoloda umuntu umupha kuthula loyo lotimiselako ngaye. Hayi ukuthi lo sebenza kahle, hayi ukuthi loyo lonelikhala elikahle, hayi ukuthi loyo lothandwa ngibo bonke abantu, hayi ukuthi lo lohlonishwa kwemsebentini noma ngabe uyetzelelwa noma ngabe awuhlonishwa noma ngabe tinto kuthiwa vele tiyabhetsa. Lithi livi lenkosi loyo lotimiselako njengaNkulunkulu, uNkulunkulu utamgcina, utamlondoloda, utampha kuthula. Bese ke sinake lokuthi loyo lobeke imicabango yakhe, whose mind, loyo lobeke imicabango yakhe kusimakathe. Wena nami singete saya simbone ngosisi makathe, kepha imicabango yethu singayibeka kusimakathe. Ngalelinye ilanga lomnye umfana bamkhanza etikwelitshe emva kokuba umkhumbi bekahamba ngawo elwandle uphahlateke. Mawuphahlateka bonke la bekahamba nabo baqwila bafa elwandle ngoba futhi kwakusebusuku, ingoti yendeke ebusuku. Ekuseni ngakusasa mabachamuka labanye bayambona umfana lapha uhleti etikwelitshe, bayambuda maze bamthethe bamsusa lapha, bayambuda ukuthi awukesabi, awukaqhuqhi, awukaphazamiseki yini, ucabanga ukuthi nawe sowutawufa ugcumukele la. Wathi lo mfana, ngichuchile futhi bengesaba busuku bonke, kepha lelitshe lebengisolo ngihleti kulo alikaze lachachatela, alikaze lanyakata. Petru bekalele ejele. Mawufunza incwadi yetento tebapostoli, imisebenti yebapostoli sahluko 12 verse 6, ngebusuku bekugcina Herod atamkhipha amlethe ebantwini, Petru abelele. Petru abelele. Uyambona lo mfana loya bekahleti endweni lenganyakati. Konke la bekakhona bekunyakata, nanaye eva lokuthi kukhona lokungahle kwendeke, kepha wahlala wathulisa wathi noma nginganyakata la ngaphandle ngishaywe ngumoya noma emehlo ami abona ukuthi la ngingahle ngicwile noma nini, kepha angeke ngisuke kunali litshe lelinganyakati. Tinto tisanyakata nga-2020 kumbe titawunyakata nakulomnyaka lolandzelako, nakulomunye umnyaka tinyakate. Kepha ubusisiwe loyo lotawuthi noma nginganyakatiswa noma ngibona tinto letesabekako naletingesabisako, kepha kunye lengitawukwenda, ngitawuhlala kulelitshe, ngitawuhlala kulelidvala, ngitawuyibeka imicabango yami kusimakathe ngoba simakathe uyamlondoloda loyo lobeke imicabango yakhe kuye. Wenda njalo Petro ngoba
kunetimo la emhlabeni longeke ukhone kutijikisa. Tento tebantfu kuwe angeke utigucule ngoba lo ula awubati bacabangani ngawe, awubati ba-WhatsApp lana batsini ngawe, awubati batawuhlangana batsini ngawe. Kepha wena longakwenda sonke isikhathi naka longakwenda kunye longakwenda etintweni letinengi imicabango yakho ngete wayibeka emicabangweni etentweni talabanye ukuthi engabe beme nje bathini ngami, engabe basendelana bo-WhatsApp bathini ngami, uhle uyobahlola ubahlolela bo-WhatsApp babo. Mawenta njalo ingcondo yakho uyibeka etentweni tebantu, uyibeka kulama storms. Kani loko angeke kukuphe kuthula. LiBhayibheli lithi uNkulunkulu upha kuthula labo lababeka imicabango yabo kuye. Ungayibeki imicabango yakho emaplaneni ebantfu, ungayibeki emihlanganweni yebantu utaze ufune ama-minutes emhlangano yebantfu uve ukuthi bebathini ngawe. Ungahambi ubeka imicabango yakho etindzabeni letikhulunywa kubantu. Ungatibeki imicabango yakho etintweni esimeni lesikuso sekugula sekufa uze ucabange Petro bekungenteka asejele acabange ukuthi Jakobe sebambulele nami sekuyeda kimi. Ungaze ucabange ukuthi nawe kutakubamba naku nawe sekuyasondzela kuwe, utawubanjwa kugula, utawubanjwa buphuya, utawukufa, utawuhanjelwa. Beka imicabango yakho kusimakadze. Simakadze utakubabala, utawukupha, utakumangalisa ngekuthula. Lamhla ngiyacela ngiyathandaza ukuthi lelive laNkulunkulu ulibone liphatheka uve bumnanzi bekuthula bekulondvolodwa ngosimakadze. Amen.